Abusiamu akwaba ade back to match GH so ede mensa akana na Bempah'S ya me no eba bedi enkomo we nana wa yakrado ewo menchen ha se busia we de yense wo bre cry be kono akwa na kwaba ye kono mesre se obi mi subscriber to me so ya no wakai se wo de be ono be count sa no upload to mo from na fona bo wonka ya motimi se mo no se na nyina ma ya modifu akwaba ye fa nkomo na hwehwe so nana mo akwaba. Your woman, I want to say, my mama 5. Said it was here nice, dear. Let us say, Ishirani and her friend one out there, Bremo. Bending. So be able console. Ah, Niake, Niamedia chain. Nana, ya wahagara di enkasadi we cradi. Kanya dia ye hubi, so better say, Yenya no Muslimi phone Christopher. Mentime hwasi bia yomuti. Kanya dia se sadi ba no kwade. Anka yete no Ghana ha nanso na no ada ene ehu se ye papa imam bi cheche na wo trese obi obekasa amana no akotia komhye konku Mohammed no ene se ne bakọ ne yentwaniti chief imam be condemn sa ansem se enyense papa no wokan no Islam preach sane ade ye che no yehu yanse asa akọche sofo a wono so wo kasa etia muslimi sum no ene komhye konku Mohammed na ka Ghana for class we dey 11 draw se obi ka ase yentwaniti ache no it is a way to say ono so ekasa de tia muslimi sum na ache na nkeno ano adafe ye wi echi ne ko hu disturbing videos bia enam social media odi muslimi papa penimu abosofo ya suma fa na chi ne ade ase akwakofa hoye de abagana sa videos no dide se bo hu bi wo ye sunsumu nipa hu ye no hu ne sen owo me ma memfa fidie so na menda wase na menka se onyame na wosum ne no kromu a dane dan nyina no se bibi besi na oda na di kirew na se fata se ode ba betudwa na ma nipa da no ho so na nipa tu ho na mo a in fact se fata so se ode ba se wo hwe ne ekoso enye menwanwa memeti enye menwanwa because 2 years ago ena nkomhye ne ba say ntokwa besi Ghana enti esefata ose medisa nkomhye ne yeden eba enti se okom TikTok a si 2 years ago enti okọ na Blay na Bempah'S TikTok o follow na okọ mi page mu na o search a obehu na Breeze FM ye papa kudwantwi ne FM station no ho na nkomhye ne bae se ntokwa eba besi wo Ghana through ye social media atemdidie enunti esefata so say ye shemra bi na mra ne be den ebedi echiche nkrofo ye den omudidi atem na ebenam so amantokwa na ye den aba no okay nti mimi say no ehia ase no nkrofo kwa start say nana even obikwa wo ye papa kudwantwi ne FM station they interview me no ofem bi say am say nana ade yesi nya okan no eno na ehia ase na na and am say nyame ye no kwarefo na ehon popo ye na ye den ye hu no okay but ade ye me den say se wo hwe nkomhye ne ba say o say ye hyehye mra na wo hwe se de kwan ye fa so na nkrofo bi ekọ jail krampo na mpo ye say ye sande mra bi ye den ba ne ma hu say eche say sa mra no be ye den be ba bi sisa ade na no okay ama sa ntokwa na ye den etwetwa okay intino so obisa me a enye menwanwa if you say mahu bida okay ena ye yi akire me se bibi se na ebisi ntifa kotudwa ena me de betudwa nti se ho popoye ba na nyame na me da na se so wo hwe popoye na ba na wo hwe na mo no nso president ni tu no a na kire se ebe boa me aso ade na no okay
Abusia mo akwaba at the back too much GH so message first time I would Asia minia me subscribe button no so for my yan waka so the bell no ebe kan ho sa no upload ni to mo app on first person ya wo sa ebedi kan kada busia ene me nsa kana na Blamez e wo me nchen wo ha ye ba bidi enkomo no yesunsum enkomo nti ka me ho ye nkona na ho enkomo na kwaba se na wa ye krado na fe ye mfa ye enkomo no enhwehwe so ana mo akwaba ya wo me bibi aboko nyame adom me ho ye mji dise mo nso mo ho ye nyame adom yesi ho ye pa ye de nyame ase eyo nana ere de ye ba ya yenkomo ni nyina eyetiawa efa nkomo a kwasie dei prophet Isaac Owusu Bempah die wo na asori dem ho no mo ane ensam de wo ka bi ye pa owie a ode taato ne se wo de duabo beto ho eda be kwa kwato ba 2028 e de ama NPP party no ntene wo bi obekwa kwato aba de ama party ni bia no dua ne benyawo ene media no so nya asem keto akra na wa yesunsumu nipa ye be hwe se ne duabo no esi ye adwuma na ye nhwe nsem a prophet Isaac Owusu Bempah ka ye se difo no so yesunsumu ni sa be release nsem se di ato abonte no be ha NPP party nana minu aba ma memfa muka safidie ye too much GH na minchi obi bia wotie ana ohwe ye ne na minchia omonso omohwe live wo na Blamez TikTok live no ma minchi omonso sankon na minka cho omonso obi ante kuchu na neba no obeti ase so here prophet Isaac Owusu Bempah nsem okekan na na odwene ho a na eti sese bi utafrache akwala afi na yawo no onya 7 years nti asem bi ebefiri nanum bia na oyede oka say papa say boniu nana odifo onye paketo odifo Isaac Owusu Bempah enye ni paketo anemu medru bre bia opanyini adwen edane be etisa akwala adwen okay so what I say nti no se wo hwe ne nsem kekan bia di okan say wo beto aba ama MPP bia no nomye embeba wo ne wabusu aso eno saka si so say na nsem a meka no afa MPP no enye bi ni so what I say nti enye obi okasa ewo honhom okay nemu okasa te se obi opese ohunhun anipa okay sana wo hu nsem na wo kan ye no sa na tie wo hu ne se ye hunahuna ye hunahuna no di hunahuna tumi bi anim ohunahuna Dr. Baumia na MPP party no because the entire ohunahuna mo ne say one wodi kan ka say Dr. Baumia man in the president e was as we so okay what you say na MPP nso nye den emba power it's say ono na eden esi hene se ye kan omampanyina konwa na o se ono na eden osi say Reverend Owusu Bempah you afi say asori dan na ewo ho no esefata se o kirekire nkirekire a se biota frache ebe man kwala ne omomudi na chi nyina be eden ebesua bibi so ho nkirekire so omubesua bibi na enye sisi anase oje asori na nkasa Bible no o so kirekire mu ekire omomo edi na chi no oje na wakotake politics okay it is still no campaign or you ade ama hwan oye campaign di ama NDC na nye nkomhye okay Reverend Owusu Bempah enhye nkomu nana ontime nka se Reverend Owusu Bempah enhye nkom se wo ka se Reverend Owusu Bempah enhye nkom de na ebisa se wo enhye nkom na wo ye de because enu ni se oba bonte be hye nkom wa bonte nkomhye o hye na ebi ne de ebi ni 2016 obeka se MPP na eba ebi ni obeka se so we utie ni audio ni video no a utie Reverend Owusu Bempah video na o say chief yema me free mo pare Efrem say na na abeso mra na o ye den okoye no yes this man say on mechanic say Dr. Baumia na eden eba into on be hye sa nkom no okay onu ananu asemu
na ono so ready so obeye den obehye na mu mamra so ye oye ahobo a obehye sa ankom no na afide nyankopon ka kire ni say e ma na nye den enhye sa ankom no we kura ono afiri nanum epie na kire so yo trofo onka no kure na kire dan ne den nyina no omo ka kire no ansa na waye den wa beka nti e won krofo omo betimi awurawura mu akọ o say ye betu aba even radio stations wo say no ya betena ho ne aka we be muni e ha say we be muni ne ade no nti omo koye saa niam ni nyina wi a ne de abra no say ne ye koye no ihu se no na be de be nti koka no de ahye ne nko oh nti wo say wo mo gather polls e de hwe election ahead no say abe ye koto a hwan ne be kwa ma no hwan ne be fa no saa wo mo ye saa e gather polls no wo election ho no omo no the information come prophetess go zo Bempah e man de be hye nkomana yes isi a woti yen me no abokro no da depe wo be me no abokro no da depe e de na wo ba ye na maka kiro say mame ye kobokro no nti sisi ho ne nkobokro no na wo me no onye sa adwuma na wo beji medi na wo ka chem say what nti wo kobobo ho kopem so be bobo ho awie ansa na obi mo be ka kiro say menko nana yenhwe te se me no ye den e wo sa ade no ye dada okay te se me no ye dada na ze ne wo kan die se mete wase a na ze 2016 ko be hye nkom no na ya de a hye ne so me hye nkom ya ka che ne se ne be sintu ko na ko de e ko kan na unim rebo Owusu Bempah hu nyina na mama nka asem kiro se ye we Dr. Baumia e win 2028 a we break record ya mamu bi si because Lawrence ebedi 8 years abana owinwi we na pampam okono de maye wrakufo no so nwi e we na pampam ye wrakufo de maye papa tamre se na nwi we na pampam eno de ma ye wura nanado secular man because mahama beje free ye papa tamre sinsem no wabo secular ono so de ma secular nanado ena mahama beje nti secular emi Inti oti ase inti no Jerry eko 8 years Kufoko 8 years and the party bi a wabaye abakwasem bia no 8 years inti Akufo ado eko 8 years na Mahama ba 4 years no wo mu no inti no oko another send this sanya another 4 years a enye news okay oti ase enye news this is ko bi mu enya nwanwa se ba wo memo win 2028 na ye nwanwa because na che so no na ye den wasisem okay so at ase nti se hu na ye papa Owusu Bempah de hu na nkrofo ne de eye hu na eye hu na no de ye den hu na nkrofo nana yenhwe o say Bible class say di mi kasa nyame nya adwumaye eti edifo ne bo ho mo kire mu say ensem bi wo ho no mo a eye wo mo a na eka ebi wo so a eye nyame na eyidi a kire wo mo enti nana ebia prophet Isaac Owusu Bempah saa bre na ma me o kire se ma me frem opare efre no na saa bre de nyame nka ahwenkire ne enti okay o party nim o di party na chi na party for dia to nanimu say wo ye difo ye pese ye flag bearer no na eba wo ye di ni de bia wo kasa nyame benya adwuma ye ntene ko kasa say ye mampani abedi akire Dr. Muhammad Baumia na eba wono so san say odo party ni so oje tumu say okay obekwa akoka o koka no na nyame ne kasa no ka kire ne say da bi ne wo koka na nya saa net say ti wo koka emma mu say ja ebe na wo nya kronfo wo ye nyame nipa wo nya kronfo no bi aka kire say ko bokro na won kan kire nipa ne say unim say nyankopon kire because I say who say nipa no so woni nipa no ni saa de na the only thing I say we say unim say the o kan chem na egu nyankopon ho fi ade nti na osoma am say me nkoye o say o ka chere no but essence say woni no was saa de nti na wunya ho say ampa obekwa akoye because omo na the information mo so atimasi nti no e ya de e wo ho e ya pamo a e wo ono omo ntem
What you say? Na nkenye sa anka Sebit Africa we yekote no yen. Na afi yensan hwade. Prophet Isaac Owusu Bempah se na me kan na bibia se na me tai ka se ye Igana ha de wontimi nka difo mpanifo na wonyini di mfamfim. Eye dan a wo ye difo panipa. Na wo ye adwuma sonsonko edema NPP party no ye hu ya amanyofo de se ebia amanyo ne bi pe position bi te se ya mampani ne ade a wo mo a ya na wo mo kra nya amanyofo ne mum ye from businessmen no mo nsem wo bi no omo de musika na mo mahode na mo resources ko bo nipa no se da achi bi otimi kwa mampani na wanya hwe kwa na ebia obenya contracts bi na wo de ateneka ene ade enti we nyame nipa na timi de nanim onyam wo de na asore wo de ne dom wo de na ho den wo ye fasting obom paye akonche ahodo directions ahodo ni nyina wo ye de babeta wa chi penifo se wanya hwe ama wa asekrampo na nya mo ne kro no wo de ni nyina beta wa chi e ma otimi wi ni aba no enti se wi ni aba no oye sofo na se wanya contracts kwa wa mamomu anya yesan oye from so de bi mpo ene ye chi na ekwan ya Prophet Isaac Owusu Bempah efa so awoka se wo mo de ne fa so to the extent say wo mo bo mutimo po se wo mo kobo no pane bone ama na wu besi na yenya please bia anaze imoye bia free police administration say bia ensem a Prophet Isaac Owusu Bempah eka no nukure bia ni but former IGP dan pare wa ha ono na penso na woka ono na penso na bibia okasa so wo bo ne din eti no ntre se ekwan na wo mo de ne fa so no wo ma mfa na mfa kwan pa so. When was the last time I noticed Owusu Bempah Reverend? I call report to police station and say, Nkrofo we, omo anka omo kobo ne pani. Konko report o. Oh yes, no kwene na mmemme ka cho. Okay. Na obi enu wa Sebit Africa. Oye sunsum nipa, no ye no kwarefo. No be diamo obi na nipa no be yi na mata because obwa. They say the last time I obi o say ono obi abefa ni say onko too good no mu too good ni o too good ni wi ebeche mu too o se 3 ne die ba ko na fo too good ni wi ya ni ono too good na ama no say afa de nhihye ni watwam me as a spiritual man wo abefa mi say me betu ade na me betu ade no eya no kwese me na me bai na me betu ya bra wa fa nkofo akwa moment mi ntu okro soro me dia meka na obeti because me na make my catch say bibi ebisa yeden e wo ho nti mo mi anche wo mi ma yeden matu nti me wo control wo so wo ni control wo me so o ti ase nti se rebo Owusu Bempah ne nkwamhya o hye nyina no enye ntro a ena enyo MPP fo na de information yeden emma no a anka sa echi no mo chi no anko mokura be kwan bi so no mai de ayi no but that time no mo ye ni sa no mo hu say oyobi onye den onka no kre o say me no net etiro me no net ya adwuma me no ye nyina say me no anya ne nokro mu a etam o kam o mfe bu bi anya den emma me because me yokohwini wo wanim ntesa say me yokohwini e wo wanim ti no ebedu brebi no obeyi me ayeden ama okay nti MPP fo no a omonne Rev Owusu Bempah enantie no ehu se nkomhya wo de beba bonti bia ye na e ka kire wo bibia wo de age wo de bia ye na e ka se koyewe nti sa ebra so se de baomi eba na wakodi obi foforo nso achi de a ende nipa na wakodi na achi no enye ho nso na ye nso ye de ye nam nti se wakodi wo de ende di ho okay. What you say? But it's as on say we need power, we need to me be antino. On bed, a bit me ayo the omo pebia. No mo say ono omo 90 ye na ono omo 90 no kromo. E na ne wo keka nyina sisi so. E na nyo omo ne ka kire wo musuro. Okay, na yenhwe. O de ye fa se ne wo kan impo. Se eye saa se e bia NPP fo no e na information bia Prophet Isaac Owusu Bempah de babontin no omode ma no se onko na wonko ka ene okokan ya okokan ye e ma ne benefit NPP fo eti se ye ntro se ye dukro se ti sen no okoye ya eye adwuma mo mi nyina mo tena ase na mo hyehye ye
na prophet Isaac Owusu Bempah de nanim onyam koye de maamu na e benefit mu na motimi aba power okay now no ye Ghana ha na ye maame lawyer adwasafo ekopie mu oni nua be ma akofene fie e ma etututuo ne ade course ye chechi mrantie na wo mukodi sa adwuma ne chechi bi e ba abontin ye hu ye no na handcuffs ededa wo mu nyina ensa that time na akofena nka ho later on ye chi akofena abra de akofena so ba abontin no na ya chi na ogina police station but na handcuff emu ne nsa enti sene prophet Isaac Owusu Bempah tie na se ye ntrompo no kotwa ayo kotwa ma ne benefit ye MPP fo na obi a mo achi no waye bone no mo achi no fine na woda yare mpaso na mo nim se prophet Isaac Owusu Bempah nie onwa ne kwa bia na yare mpaso mpo handcuff da ne nsa mama nka asem bi nchiro Reverend Owusu Bempah ene agrada na ye settings oh nana meka no kwa chiro me kasa sunsumu into the opese wo ka chira me no opa ka opese ye go into spirituality ani ewuram ye settings e no mo ye said ye omo de ye epe de eye de mo mo de ye de epie no sa no mo eye den eye e na agrada no e look smart no say no Owusu Bempah said o si awodin no na o say didi atem no e didi akonfo atem no and they make me use this opportunity krampo ayeden e de natum na me agrada me de ayeden agimidin na say nya MPP for na che your friend is saying Owusu Bempah sene na abai na woso but o ma me e yo ba ahima eno nche se confess kan twa obi ni njao eno krampo na enye ne mom o ma me yo ba ahima na o de se kan ko twa obi na o ma me ye che otumu a eno na che so yo batampa eno na che so o ma me no o yo batampa okay inti se susuan pa se ye wura Owusu Bempah ye MPP ni eno wakotuntu wo agrada a o ye konfo asori dem na nka wo krampo de se me ene Reverend Owusu Bempah se me ena me se agrada ye mbibi inti metre na metra me fie na masoma tumi na de kasa okay me nko ni fie akweden me ko ni fie na che spiritually me ni ahoden nti physical na me de bodyguard ni nkofo bi ye den eko ba wo tumi na tra fie na ye me happen okay nti fie wo no ko ye kwampo kire so ni tumi a obetimi ni agrada ye den akọ o se nche o se obi anyame bia ni wa o chichire ono Reverend Owusu Bempah ontimi nyede ensane wo a o se obetimi no munhia wo Independence Square na me dem e ma no send ye nhia wa theatre enso ontimi nyede nhia NDC nto aba na me say Reverend Owusu Bempah o se wo na o se hinenti flag bearer na omunya nyiye yi one candidate na me one candidate ni enhwe do be win NDC flag bearer besin ne ontimi nyede enyiye eno atimi nsam yi baaye no se maka bi oh okay adenti no hweye no obi ono ote radio station ono onye sunsum nipa ne mu ha no e na ode na anu ayede akosi ne so no mfantaki ye no ye sunsum adwuma no ode na anu akosi obi foforo so abanti ye say your friend is Siga say okay ziga ene one lady bi eno say sa lady no upon tempting na ne nsum na sa Ziga no 2 years no de ama Ziga ene sa lady no me na Beniza say Owusu Bempah say enya nkofo no best mom say omompa poison kogu aduane no emo mundi a ne guy na nipa na no interview no we smart o interview nyina na obisa ne say we ye honhum ana na say honhum a eno so woka me na Beniza me challenge Owusu Bempah say sa nkofo no obo mu di no 2 years no de ama omo be chese omo nkwanya me de ama omo no ebe so no aba omo ti ase ebia na onu mom na wan hwe ono kwampo so no wanyini se no omo as a 2 years now de ama no o challenge na obi fanya me na obi nyina ho everything na me say said the ono oji obi ko ama na ho no sa na obi nso timi ji obi ekomo obi
na why ko na wo gide ama no we ye ono ne MPP for na enya ono MPP nti enye ono ne MPP na enya MPP ne ye party okay ti o MPP no eye party ena nipa ena join party no ena wo se nipa na omo wo mu no ebi eye den account nti se mu bi account a na enye omo nyina meriti ye me papa eye NDC ni me mame eye MPP ni ena me angasa me ye CPP ni okay nti o kaseti NDC a na kwa NDC members nyina wa kaseti ame sa na o kaseti MPP na kwa ye members nyina wa kaseti ame nti se utimi bie wa no na o kase obi a obeto abama MPP bia na se chese enye part enye chese onti ase na yenhwe osusu se de ben na ebeba because sene ye nim prophet Isaac Owusu Bempah'S sene wo ka nensam no Ghana fo bi kura kire se ebia MPP fo no ekọ ne nchen na wo mo ne kokasa abotaye mbeba because nipa de ye wie nipa se Reverend Isaac Owusu Bempah'S se enye dia Dr. Owusu Dr. Bawumia Beden ebedi president owo hu ujidi owo hu onim se ne wo ye se papa wo hu se Dr. Bawumia ebedi president nti sa na tedia ekwan be na so fa so na ohunu omo a na ebia nkofo bi ko ne nchen kopa na so that Bawumia ebedi president a na just what they different than who say omo be pa cho eno na oye bia bibi wo ha wo suro ususu se bibi wo ha osuro se Dr. Muhammad Bawumia bedi because we say ono ti asene de wo ma Dr. Muhammad Bawumia me president bibi wo ha wo suro you see eyenkofo bi na aka gu ni trim se koka sa asemwe na mbeto because wo na wo edin na wo kasa ani ye den eti akiri nto koka ni emfa honye den enye actions against Muslims nti ni Owusu Bempah'S ye nyina ne say Muslims o say na ye wo ade bi say ye masante ntafo enye den enbi yeso okay ebia na wante sa ade no ye man ntafo enye den enbi yeso but say me no mo ka say so we MPP no we asante ni we nzimani na o try ho say ye matani enbi yeso ye matani ndi yeso na nti obetra ho say ye matani ndi yeso asebita fati ye wura mahama ye president mpacho oye dini oye not na oye not na nti not na edi yeso ana enye not na okay nti already notness no omo di yeso awie ene ye ka amamo mu a Burkina president the world where obi ebo na baso no Burkina president oye dini honestly Muslim not na onye Muslim yeah Muhammad Burkina president Muslim nti Burkina Christian ni ho yen asoro ho what is say yes Christian Islam omoko what be that enye Ghana ha na ye hwehwe ni mu na da bia ye pe mpapai mu ene media de ye me eno de ye na obi dia enya anka we ye kofa no o nsa ntokwa bi na asi Bible ene so fo ne Muslim sufo mu a social media ya dia planting no na ebeba ho ne abehwe planting no why na plan no we ni nyina ya dia Rebo Owusu Bempah'S na eden hyase na o pushi na omode ye den eba se de be ya amo de be yi niema bi okay so dem kan say ebeba ho ne nti onno no MPP no wadide ho enya ho mfaso na o se chama wuntime gene $500,000 ye papa na adodan kwakufu ado egene $1 million o so de ko chair ne obi na de ko chair ne so fa o de support no nenso no adekwenti omode $1 million no koye no omochi nipa no ana video no wanti ni o se wi akire no nipa na okoboa wo $1 million no mo san kire no ma na adwuma kura guye inti sa nipa no na ye koke no de ko ana okotua bribe ana MPP for chena na just MPP for no
then government no o kan no kro eno ya asema wo bisa ya asema me bisa say so we see utu asa $1 million no na ni na chi nipa na ye chi no mana dwuma gu ya na ne minimum ni say koke na wo de kwa abonte ebetimi achew wi na wo de kwa nyeme ye riga it is a bribe no kotu ya na 1 million na bribe ana 500,000 or so do match am wontum na e bribe ana okay because me no woni ho it ene no oka no sika no de mo so mo fanye de e de poti no this kan mo so mo fanye onu o ye sofo or they supporting another campaign oh yes sofo wan ga say campaign o de campaign o say ade ntia o this kan ko na ade no me say nka as a man of God na Beneza me meti hei me kwaye ade na me ye no se me disika ebro na sika no me de ma una ne me hwehwe me nsanka Nyankopon be kasa kire me fili wo me mu metinka e wo me mu okay sa ade na wo de ko na enkoye yi sa intino e ba ni sei me bisa ni sei e die poti na se sika no omutu ya so mumfanye okay me bisa Reverend Owusu Bempah o se 1 million be wi as nipa na ye chi no ema na adwuma ye den egui wonso na wo ye nyame nipa e na o se wo bom pa ye den ema obi a o ye adwuma na adwuma ye den ekoso nti se wo ba be ka kire me se wantimi amom pa ya ma obi na o se agimi sika ma obi ama sika na hye adwuma gudi a e na wo ye nyame nipa aya asem na ye hwe yedim se duabo ba yo ka se duabo a eni nyina so na nya adwuma MPP for so ntimi nka se omo beba power 2016 no Prophet Owusu Bempah entimi anya hweafa mo wanye oye campaign mo okay ene so oye campaign my MPP party dia se duo ya wabo wo nyina so oni nyina so ifi se Bible na nkasa no Jesus Christ na obewuye eje yenkwa a yesi odini moja ene ebeje yen ye bone no ede no man fanye Jesus enso bewi akire na ye na oje yenkwa no ye titi no ye si na bo ye de cross ye ato no ko wo ntimi nyina achi no edu ba bi e de no onam esohwe mu krampo na o se Awurade fombo ne ye de che o mo fi so mo nim ne o mo ye na empo abra ye twese kan ewo ne so no one nkofo de sika twa obi aso no odi aso ne sa ye den etare ho miwa sa nipa na eba be kunu na nso o twese kan no no kan se bi owu o twese kan wu o sika no na nka o twese kan no twa ye no na nka se fata so ye den BBC but o said de aso no etare ho se wo na wo pese wo ba be ye me bone na nso me ma wo hwuru wo nkwa ne mum bra esan se wo nim ne wo ye den wo ye okay as a prophet of God awye Reverend Owusu Bempah no emfa wone ne omaye obia no ese fata se wo ye din na Nyankopon ye den edima nti anka wote wo na yakọ elections 2028 na ba omi awini olusu a no olusu 2032 a na pena nkrofo ebeka ende ese fata se wo se itu anamo because 8 years bia aban ne sesa ede na 12 years na aban wi eko and ye ntu anamo nti won ye betu anamo ne ewu sese ye Reverend Owusu Bempah kwase ebu ye ebu no na ekoti a na pena mpefo etu anamo aba wo na so na nya wo na we pa acho se ye mbepa acho okay oti ha me no be ye interview wo office na me ka che o say first say ba bia nsuo nya den enka na ba omia baba be di president na Dr. Isaac Owusu Bempah beba say afide omo be pa na cho man ka sa asem no enya me no na ye say interview eni wo me wo ho say enu achi obi na no say kwapem say MPP for beba be pa na cho obegu omani mu asa obekika nsem sa say enu achi wo say o ye say de wa kan wan kan ye kwampo no ntino omra ne ombeka bibi no kwampo onso wa say aka wo say MPP for kwapem so ombe pa be pa na cho no nti acho pa no no yo na nya bibia say de be ye da chi na num nya den
Nguas because who now say he say but we have to be president and it is an nguas head. Abenti so pe baby e de no ho hye say de eye yo no o ka say Mahama moja won nsa ho efunu adaka enan ene so no that time na campaign na ehunu a opeso de ho NDC fo eye campaign na MPP okay na campaign no ye de o ye no dis ehunu ye de eto omoso e na won say Ghana so na we adum so obi moja sam ni ade de and ye nto abanye de emma no nti ono ahwe ya ohu se no asofofo no se de omusi nkomhye no ekoma yewura Mahama no man ni se de esi kɔ no na omo ye analysis bibia no kire se Mahama beba dia and the self at so san ye de ekɔ nese se ne nkomhye no o de ba abonti se Mahama nsa ho wo moja e sa se emfiri Nyankopɔn ho nti no okoye no o kan ni se mo se Onyankopɔn se esan yewura Mahama na koma penti odi akonya na asan yede amano obi oye wudini no oye wudini nti se nyame eba ne mu a esan se wanya nu ho no wasere bonifache Nyankopɔn se wanya nu ho no wasere bonifache enu nti nyame ayede ede ne boni ayede ache no so besa de akonya na man bi no ahwe. Okay. But you tell you as a spiritual man who can say who say ni Nyankopɔn so mu no no say de aduma because ukunipa e de no bi ukunipa be 1000 na fi all of a sudden me na mka cho say nipa we ukunipa be 1000 to nipa bonofo afi de eduruba bi na matane say nipa yi oye nipa papa ntino mum yemfa ne ntena konya so no entasum okay metimi aba say o yes abone no nanso o si wanu ne ho o si wajai o nya sa de ni bium enti mum me ensan so ne yede enhwe but ti odi bai okay na yenhwe ye wie na mimisa se prophet Isaac Owusu Bempah odi kan be brobro PP4 ensem so sa na odi kan obebro so no woka se NPP4 aba be panacho na echo pana wa bapa nti no pa de enkoye na adwene se won ka NPP4 asem kra biem na so ewi ekire no na etikura manesan ba na anu yeye osan ebebubo mu oso de no miensem kra to ho ne se wose NPP4 wo masan asoma nkrofo se wo mo emra na omo ma megu na asori dem ho waze omo mbedi na tem o social media na ade enti sa nyema ne nyina na ekoso no eno ka ho bi na amano asan aba obeye obekeka ansemi osan bekeka yi enti sam one people so mo pasum bia de enti na wo san people so ka se ne ye san ama amanfo akokodi odifo atem ye san amanfo akogu na asori dem akokoso promotion ya de tio enye MPP4 na edidi na temo enye MPP4 na edidi na temo ono asem na okan no oka fra obia mame ka asem tio wo a wotie ubetimi aye wadwen se ukoto aba ama ebi yewura Mahama ubekwa ko dru box no wadwen betimi asesa mo ato aba ma MPP okay nti se ko ba ne sa won so o kan ho kesi no e kan o te de ane na se nti ono ne sam na o kan no o kan de fra obia nti esense afra obia no enu nti na ma obia so ye den e kan na adwen a kire no so what I say ni ono kan no o ka fra obia ni pedasa ne bi owo asase we su Ghana auto aba e wo Ghana bia no o de aye den afra no nti sa na tie enu nti na ma obia kasa no na nye onim se sa ni o ye kwampo no ama obi kwa nu no ho ama se o ye ndisi me kwampo sisi ano obeye na age so beto aba ma MPP samum wo ni mo ni o ye no ne ho ahinti nipa dodo no abaye se ndi o beto aba kwa ye den ama ba omia ese ni o ye no kre betumi akwati NDC o betumi akwati NDC ni ono o ye no okay de Dr. Owusu Bempah ye no aba kwati ano na dem so anga doctor na aya sebo dada doctor never anything
na ya sabe de bebisa se no krakra na ebia obekire wekira kwan ene wo number bia ode beto dwana so obi hwehwe na Blameza ehe na obi hu no ne krakra ne say mesre doctor Isaac Owusu Bempah oye panyini medibuo ye den emma no okay medibuo ese fata e de man ti se me papa enua ana me papa kra ma me fa ne sa medibuo emma no but ade ba ko so hu ni say in terms of spirituality ye fa honam nye den enka asem okay nti se ye ko hu mu a ebetima ba se wanyina chemi by spirituality manyi chen ana mo ahode chen so what I say and then so see e kan Ghana mpanyfo a ene obi e wanya 70 years see e kan Ghana mpanyfo a sabi Ashanti regional minister o mfie say onyini menyi ni so wadu 50 years and so say e kan Ghana mpanyfo a adenti na e bebo ni din aka ho e penno Ghana because too many nimdie na e dey ayeden amana e dey ache ni nsa no nti ama wa be panyini nti sa na sunsun mu see e komu a the brand to me na ukita no ena ma yede hu nipa wo yede wo ye ohunhun nti hunamrani say de ye kasa sisia no oye panyini nti mesrele say e mane nkeka nsam a ebe ma nkola anu ayede etia no okay ena ohun ni say de onu ankasa Reverend Owusu Bempah enim say nyankopon nye ba akompe no nemum ye wo anyamemu hene anyame mu nyina na agi atom se ye de na ye den ayo hene no enim enu nti otimi ka se anyame bia ni wa se bi ta fa che o chichira ono ontimi nsane na me chichira ontimi nsane ye ohun ni se nyame no edoso okay na sa ohene na ye nyina ye de na si wo se una wo ya anyame mu nyina hene no eye ye nyina nso na ye de na ye den esi wo okay nti ohun ni se oye MP no me minister nti MP utimi ko president wo sa na minister mo so mutimi ye den eko ho nti council of state members betimi ye den akọ obia was betimi ye den akọ nemu wa ho brase ne odo a obede na di no ene be ma president no ahu se o mansini no mo no ese fata so de mputu obi de den eba no de be hye woni mnyam okay nti anya wadwe se wo de wo ye sebi utafache oga anase woni wa okay na himfuchini ebi didi be yachi okay asase we said ye bible no ekan no say obi anye perfect no sanity nti wo ye less mistake obi be gira wo sinto so e dey wiki wo just a minute na ye keka mame fa futu ma asofofo edunsefo maramfo in spiritually also wabin eno etimeti se roja se yesen krofo e be attack no se no kwese krofo bi bo pass ye soma krofo pass o munko asori na chese se krofo no omo gitum so omo nitumi nana sa de bo ho a enye huhumu ade bo ho ye ni so ena me chese ade ye nusu ande ko physical me hu se ye wo ena waba okay na mo obi pass e munko na munko bu obi na ye ko won hu ye de na wo de ba because infant say ya soma wo say wo bra me fia na be dim bone nipa na ono soma wo ne tifio na wo be wura me gate ya na wo tehwe if you say mensu minim sa no so mensu minim nyam de be hye chem gate okay intino say me de hye ho na wo na ya soma wo ba na wo be pra ana wo be hwe fom na wu a ho na ye okay into wo so wa ben ya enfo bi ni wanim physical man ngonya problem try nipa no spiritually eza magani amageshia ehia ne nwa magogo okay anu tinanze ma first no be hu se obi paboni adi a ene se ne man nyina ye mpese de be yadwuma anka hu se nsuo ta edi gugun na ne asoma etira ne asoma nipa asoma si no ko ni fie na ko ye adwuma no 12 o'clock pepepe wa anye sa ade na endidi anum suo
Yes, more obekwa ya adwuma na ba. Odi ase. Nti wotu fie so ye bebo tokuro na bo na pie ho. Na obehu se ampa nsentreni bia ide esi wona o tworo ho no. Okay. Ba we mu nyina na ehu se bi afrache. Enwu hia. Nti ye de ayeden atototo baabi. Na se nkrofo bi se de omu sikasa na omu nekita sa nimdie na ende angaga na yenko a. Nti wo ye sofo na se wo so wa ben na se I like that message no Owusu Bempah'S wo de ama ziga na sa lady no. So say me ma 2 years no. Say na me po 2 years na that's only prophet was man because that's what person would just some personal the man who so nyeziga. Prophet Owusu Bempah. O say me o se na adwuma se o keka nsem nyina no me nka bi e na me na nya asa problem kopem se o ka se anyame bia ni wo chichira ntimi ensa na nyame bia ni wo na nyame bia ni wo na me se mem na ho se nyame bi wo nti so anfasa asem no kra man ka me ni obeye bia no okay me mfie no because o mama fom but o de baaye no na o se me man be susu mafo no hwe so betime susu awia esopa. Okay. Now the mechanic say Reverend Owusu Bempah unjai sa ansem keka no. If he says when jaya na ni beba no ho so no na soro na gu asem na ziga na kan ya o say wa ma ziga 2 years na bemiza me ka tell ni say so when jai sa de na even every this month enkodru ending of this year no na soro no se nipa 100 na wo mu a no tie me no wo Reverend Owusu Bempah asori ntie me yi mpa cho me say so wo Reverend Owusu Bempah asori mu a ena me no ka say fa date to ho na opa kan ni pe wo ho no enu ending of this year 50% be free. I'm telling you Unyina so ne den me nyina so ne say ya mfa nyame anum ye den entwitwufo na de nyankopon soma ho no enkase wasoma wo o se nyame na o se nyame na afre na eze nyame na asoma no nyame na mu de ohin de nyame me ka che Reverend Owusu Bempah say onko no onko dase asede bi wo ho so onko na onko da suman ase suman no se ni yue afre no ho a some years ago about 17 years ago suman bi okwo ho no onko dase no njai tubu tobe no na nyesa na nugo ase eba nimni say okay na ode kwa abonte ebetimi achew wi na ode kwa nyeme ye riga nti say bribe no kotua ya na 1 million e bribe ana 500,000 no so do match ama wontum na e bribe ana okay because me no wonni ho nti ene no oka no sika no de mo so mo fanye de e dey port no this kind mo so mo fanye ono o ye sofo or they supporting an campaign oh yes sofo wan ga say campaign or dey campaign o say ade ntia o this kind no ko na ade no me say nka as a man of God na beneza me meti hei me koye ade na me ye no se me disika ebro na sika no me de ma una ne me hwehwe me nsanka nyankopon be kasa kire me fili wo me mu metinka e wo me mu okay sa ade na wo de ko na enkoye yi sa intino e ba ni say me bisa ni say e die poti na say sika no omutu ya so mumfanye okay me bisa Reverend Owusu Bempah o say 1 million be wi as nipa na ye chi no Emma na adwuma ye den egui wo so na wo ye nyame nipa e na o say wo bompa ye den Emma obi a o ye adwuma na adwuma ye den ekoso nti say wo ba be ka kire me say wo ntimi amompa ya ma obi na o say agimi sika ma obi ama sika na hye adwuma gudi a e na wo ye nyame nipa aya asem wo na ye hwe yedim se duabo ba yo ka se duabo a eni nyina so na nya adwuma FPP4 so ntimi nka se omo beba power 2016 no
Prophet Owusu Bempah entimi anya hweafa mo wanye oye campaign mo okay ene so ye campaign my NPP party dia na say die la wabo wo nyina so oni nyina so if say Bible na nkasa no Jesus Christ now obewuye eje yenkwa a yesi odini moja ene ebeje yen ye bone no ede no mo amfanye Jesus enso bewie akire na ye na oje yenkwa no ye titi no ye si na bo ye de cross ye ato no ko wo ntimi nyina achi no edu ba bia de no onam esohwe mu krampo na ose ye wurade fombo ne ye de che omo fi so mo nim ne omo ye na empo abra ye twe sekan ewo ne so no no an nkofo de sekan twa obi aso no odi aso ne sa ye de etare ho miwa sa nipa na eba be kunu na nso otwe sekan no no kan se bi owu otwe sekan wu wo sekan no na nka otwe sekan no twa ye no na nka se fata so ye de BBC but o said de aso no etare ho se wo na wo pese wo ba be ye me bone na nso me ma wo hwuru wo nkwa na mum bra esan se wo nim ne wo ye de wo ye okay as a prophet of God ye Reverend Owusu Bempah no emfa wo ne omaye obia no ese fata se wo ye din na nyankopon ye de edima o nti anka wo te wo na yakọ elections 2028 na ba omi awini olusu a no olusu 2032 a na pena nkrofo ebeka ende ese fata se wo se itu anamo because 8 years bia aban ne sesa ede na 12 years and aban we eko and yentu anamo nti won e betu anamo ne ewu sese ye rebe Owusu Bempah kwase ebu ebu no ena ekoti a na pena mpefo etu anamo aba wo na so na nya wo na we pa acho se ye mbepa acho okay oti ha me no be ye interview wo office ena me ka che o say first say ba bia nsuo nya den enka na ba omia baba be di president na Dr. Isaac Owusu Bempah beba say afide omo be pa na acho man ka sa asem no enya me no na ye say interview eni wo me wo ho say enu achi obi na no say kwapem say MPP fo beba be pa na acho obegu omo ni mu asa obekeka nsem sa say enu achi o say o yes de wanka ne ye kwampo no ntino omra ne ombeka bibi no kwampo onso wasa aka wo say MPP fo kwapem so ombe pa be pa na acho no nti acho pa no no yo na nya bibia say de be ye daachi na num nya den enguas because we na say hini nti say ba omi afi de obedi president na it say nunguas e de abenti so pe baby e de no ho hye say de eye yo no o ka say mahama moja woni nsa ho efuna daka enan eneson no that time na campaign na ehunhun a opeso de hu NDC fo eye campaign me MPP okay nti na campaign o ye de o ye no dis ehun ye de eto omoso e na won say Ghana so na we adum so obi moja sam ne ade de and ye nto abanye de emma no nti ono ahwe ya ohun say no asofofo no say de omusi nkomhye no ekoma yewura mahama no man ni say de esi ko no na omo ye analysis bibia no kire say mahama beba dia and the self at so san ye de eko yes say ne nkomhye no of the bible nti say mahama nsa ho wo moja e say emfiri nyankopon ho nti no okoye no o kan nsem o say onyankopon say esan yewura mahama na koma panti odi akonya na san ye de amano obi oye wudini no oye wudini nti se nyame eba ne mu a esan se wanya nu ho no wasere bonifache nyankopon se wanya nu ho no wasere bonifache enu nti nyame ayede ede ne boni ayede ache no so besan de akonya na man bi no ahwe okay but you know as a spiritual man who can say who say nye nyankopon susum no eno na say odi aduma because ukunipa ede no bi ukunipa be 1000 na afi all of a sudden me na mka che say nipa we ukunipa be 1000 to nipa bonofo afi de edruba bia na matane say nipa yi oye nipa papa ntino
Mum yam fan and trakunyaso. No, and tasum. Okay. Make me aba. Say, oh yes, I bonino. Nanso, or see what no ho. Or see what jai. Oh yes, I did any beam. Into mum and science son in your day. And but Theody or the buy. Okay. Na yɛnhwɛ yɛwie na mimi say Prophet Isaac Owusu Bempah odi kan be brobro NPP4 ensem so saa na odi kan obebrobro so no wɔka sɛ NPP4 aba be pa na chew na chew pa na waba pa nti no pa de enkoye na adwene sɛ wonka NPP4 asem kra biem na so ewie akyire no na eti kra ma ne san ba na anu yeye osan ebebubo mu so de no miensem kra to ho na ne sɛ wɔse NPP4 wo ma san asoma nkrofo se womo emra na omo ma megu na asori dem ho waze omo mbedi na tem o social media na ade enti saa nyema ne nyina na ekoso no eno ka ho bi na ama no asan aba obeye obekeka ansemi osan bekeka yi enti sam one people for so mo pasum bi ade enti na wo san people for so ka se ne ye san ama amanfo akokodi odifo atem ye san amanfo akogu na asori dem ho akokoso promotion ni ade tio enye MPP4 na edidi na temo enye MPP4 na edidi na temo ono asem na okan no okan fra obia mame ka asem cho wo a wotie obetimi aye wadwen se ukoto aba ama ebi yewura mahama obekwa ko dru box no wadwen betimi asesa mo ato aba ma MPP okay nti se ko ba ne sa won so o kan ho kesi no e kan what did the nature na say into ono ne nsem na o kan no o kan de flower obia into essence afro obia no enu nti na ma obia so ye den e kan na adwen a kire no so what I say ni ono kan no o kan flower obia ni pedasa ne bi owo asase we su Ghana auto aba e wo Ghana bia no o de aye den afra no nti sa na tie enu nti na ma obia kasa no na nye unim se sa ni o ye kwampo no ama obi kwa nu no ho ama se o ye ndisi me kwampo sisi ano obeye na age so beto aba ma MPP samum wo ni mo ni o ye no ni ho ahinti nipa dodo no abaye se ndi o beto aba kwa ye den ama ba omia ese ni o ye no betu akwati NDC o betu akwati NDC ni ono o ye no okay de Dr. Owusu Bempah ye no aba kwati ano na dem so anga doctor na aya sebo na doctor never anything na ya sabe de bebisa se no krakra na ebia obekire wekira kwan ene wo number bia wo de betu dwana so obi hwehwe na Blameza ehe na obi hu no ne krakra ne say mesre Dr. Isaac Owusu Bempah oye panyini medibu oye den emma no okay medibu ese fata e de man no ti se me papa enua ana me papa kra ma me mfa nsa medibu emma no but ade ba ko so hu ni say in terms of spirituality ye mfa honam nye den enka asem okay nti se ye ko hu mu a ebetima ba se wanyina chemi by spirituality manyi chen ana mo ahode chen so what I say and then so say kan Ghana mpanyfo a enu obi a wanya 70 years say kan Ghana mpanyfo a sabi Ashanti regional minister o mfie say onyini menyi ni so do 50 years and so say ye kan Ghana mpanyfo a adenti na yebebo ni din aka ho e penu Ghana because too many nimdie na e dey ayeden amana e dey ache ni nsa no nti ama wa be panyin nti sa na sunsun mu si ye kwamu a the brain to me na ukita no ena ama ye de hu nipa wo ye de wo ye ohunhun nti hunamani say de ye kasa sisi ano oye panyin nti mesrele say e ma ne nkeka nsam a ebe ma nkola anu aye de etia no okay ena ohu ni say do no ankasa Reverend Owusu Bempah enim say nyankopon nye ba akompe no nemum ye wo anyamemu hene anyamemu nyina na age atom se ye de na ye den ayo hene no enim enu nti otimi ka se anyame bia ni wa se bi utafa che
ochechira ono ontimi nsane na mechechira ontimi nsane ye ohun ni se nyame no edoso okay na saa ohene na ye nyina ye de na si wo se wona wo ya anyame mu nyina ahene no ye nyina nso ne ye de na ye den esi wo okay nti ohun ni se oye MP no me minister nti MP utimi kwa president wo saa na minister mo so mutimi ye den ekwo ho nti council of state members betimi ye den akọ obia wase obia betimi ye den akọ na mom wa ho brase ne odo a obede na di no ene be ma president no ahu se umansini no mu no ese fata so ode mputu obi de den eba no de be hye woni mnyam okay nti anya wadwe se wo de oye sebi otafache oga anase wonu wa okay na himfuchini ebi didi be yachi okay asase we said ye bible no ekan no say obi anye perfect no sanity nti oye less mistake obi be gira osinto so e de wiki just a minute na ye keka mame fa futu ma asofofo edunsefo maramfo in spiritually also wabin eno etimeti se we jase yesen nkrofo e ba attack no se no kwese nkrofo bi bo pass yesoma nkrofo pass o monko asori den na chese sa nkrofo no omo gitumi so omo nitumi nana sa de bo ho a enye huhumu ade bo ho ye ni so ena me chese ade ye nusu ande ko physical me hu se ye wo ena waba okay na mo obi pass monko na monko bu obi na ye ko won humu ye de na wo de ba because infant say ya soma wo say wo bramifia na bedim bone nipa no no soma wo ne tifio na wo be wura mi gate ya na wo tehwe if you say mensu minim sa no so mensu minim niam de be hyehyɛ mi gate okay intino say be de hyehyɛ wo na wo na ya soma wo no wo ba na wo be pra ana wo be hwe fam na wu a hwan na ye okay inti wo so wa ben ya enfo bi ni wani physical man ngonya problem try nipa no spiritually eza magani amageshi ehia ne nwa magogo okay anu dinanze ma first no be hu se obi paboni adi a ene se ne ma ne nyina ye mpese de be yadwuma anka hu se nsuo ta e di gugungungun na ne asoma etira ne asoma nipa asoma sin ko ni fie na ko ye adwuma no 12 o'clock pepepe wa anye sa ade na endidi anum nsuo esuma obekọ ko ye adwuma na ba odi ase nti wotu fie so ye bebo toko na bo na pie ho na obehu se ampa nsentreni bia ide esi wona o tworo ho no okay ba we mu nyina na ehu se sabioti afrache enwu hia nti ye de ayeden atototo baabi na se nkrofo bi se de omu sikasa na omu nekita sa nimje na ende angaga na yenkwa nti wo ye sofo na se wo so wa ben na se I like that message no Owusu Bempah'S de ama zigane sa lady no so say me ma 2 years no say na me po 2 years na so only prophet was man because that's what person would just some personal the man who so nyeziga prophet Owusu Bempah o say me o say na dwuma se o keka nsem nyina no me nka bi e na me na nya asa problem kopem se o ka se anyame bia ni wo chichira ntimi ensa na nyame bia ni wo na nyame bia ni wo na me se mem na ho se nyame bi wo nti so anfasa asem no kra man ka me ni obeye bia no okay me mfie no because o mama fom but o de bae no na o se me man e be susu mafo no hwe so beti masusu awia esopa okay na the mechanic say Reverend Owusu Bempah onjai sa ansem keka no if he says wanjai a na ni beba no ho so no na soro na gu asem na ziga na kan ya o say wa ma ziga 2 years na bemiza me ka tell ni say so wanjai sa de na even every this month enkodru ending of this year no na soro no
se nipa 100 na wo mu a no tie me no wo Reverend Owusu Bempah asori ntie me yi mpa cho me say se wo Reverend Owusu Bempah asori mu a ena me no kasa yi fa date to ho na pa kan nipa wo ho no annual ending of this year 50% be free. I'm telling you. Ujina so ne den. Me nyina so ne say yɛmfa nyame anum nyɛ den entwitwi fam na de nyankopɔn soma wo no enka se wasoma wo ho o se nyame na o se nyame na afre na ayɛ nyame na asoma no nyame na mu de ɔhe do nyame me ka kyerɛ Reverend Owusu Bempah sɛ onko no onko dase asede bi wo ho so onko na onko da suman ase suman no se ni you afre no ho a some years ago about 17 years ago suman bi okɔ ho no onko dase no njai to be no na nyesa na nu kwase eba na medase nso maame abusia ada bema kwan me de nkomo twetwe ni nyina esi ye be ne na Blay na edi enkomo no mesrese obija comment wo comment section ho e de amame all the social media handles no too much gh all subscribe like ya share na afofo so nya bi ahwe midin e de dark gold